سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ئازیژوارە پێشکەشکم di destpêkê girîngtirîn sernûçe. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya meha Êlûnê belav kir û mijar û babetên Kurdistanî û Herêma Aram û Rewşa Efrînê têde gengeşek kirine. Dezgeha malbatên Pakrawanên Kurdistan Sûriya seredana Parlemana Herêma Kurdistanê kir û daxwazên dezgehê ji komîta şehîdan re pêşkêş kirin. Encûmena Asayişa Netewî Tirkiye dibêje avakirina Herêma Aram lê Rojavayê Kurdistanê ji bo vegerandina peneberan e. Biryara welatê Yûnanê di sala bê de 10,000 peneber vegerîne Tirkiyê. Dubara slav. Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê raporta xwe ya siyasî ya meha Êlûnê belav kir. Têde dawîn pêşateyên siyasî li Sûriyê bigiştî û devera Aram û Rewşa Efrînê li Rojavayê Kurdistanê herwiha pêşateyên Herêma Kurdistanê û navçeyê gengeşek kirine. Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekese raporta xwe ya siyasî ya meha Êlûna 2019 belav kir. Di raporta pedekesê de hatiye derencamên krîza Sûriyê û pêşateyên wê ji devera Aram ku li Kurdistana Sûriyê destnîşan kirine ta bi şer û pevçûnên li Idlibê giringî û guhpêdaneka navdewletî û herêmî li ser xaka Sûriyê di nav de dabeşkirina deveran li Sûriyê li ser desthilatdariya welatên zîlhêz heye. Piştî dawî hatina şer li Sûriyê îro diyar dibe çareseriya siyasî cardî vedgere holê û ji berê jî bihêztir e. Ew yek ji encamdana Komîta Destûra Sûriyê ya nû koş aliyê emîndarê giştiyê netewên yekgirtî ve di 23 meha Eylûna borî de hat ragihandin. Biryar hat dayîn di sê hêvê mehê de li cenê yekem civîna wê were encamdan diyar dibe ku tê çaverêkirin Komîta Destûrî bibe dergehek jê çareseriya siyasî re li Sûriyê û destûr ji nû ve were nivîsandin wek bingehekê ji danûstandinên ciddî û veguhestina siyasî re piştre encamdana hilbijartinên giştî li Sûriyê wekû cîbcîkirina biryara nadewletî 2254 û daxuyaniya cenêfiyek. Herwiha raportê behsa şêwên rêgiriya rejîmê û hewlên wê da ku ew komît newa avakirin li ser dirêjehiya demaborî kir û got ku Ger Peterson şandiyê navnetewî ji bo Sûriyê heft prensîpên sereke ji karê komîtê re destnîşan kirine herî giring di nav wan de divê her biryarek bi tewafuk an gobrejeya dengê piraniya endaman wata 75% yan jî divê nerîn û hilwêst li ber çav werin danîn bê garantiya mafê hemî pêkhateyan. Di nav de mafê gelê Kurd di destûra nû de werestandin berûvajiyê destûrên din ku tu caran behsa Kurdan netkirin. Tevî ku rêjeya nûneretiya Kurdan di komîtê de kêm e enekesê di hemî karînên xwe duwarê siyasî û diplomatîk de bi hemî aliyan re bike da ku mafê netewiyê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê û rola wê pêşeroja Sûriyê de biçesbîne. Piştevaniya hemî aliyên siyasî, rewşenbîrî û çalakvan û çalakiyên civakî ji nûnerên Kurdan re giring e pêwîst e were kirin ji ber ku êdî pirs şerekî siyasî û zagonî ye derfeteke ji Kurdan re bi taybet dê ev prose bi serpiriştiya netewên yekgirtî be û hemî derencam dê parastî bin. Derbarê devera Aram raporta pedekesê balkişan ser wêyekê û got tevî rêkeftina Tirkî, Amerîkî û Qesede li ser kurahiya devera Aram bi 5 ta 14 kilometran lê Tirkiya gefa derbasbûna Kurdistana Sûriyê dide hewl dide wek sînaryoya Efrînê li deverê bike. Dibêje ew nekemî milyon penaberên Sûriyê dê di wê kurahiyê de bicî bike mal û penagehan ji wan re ava bike li gor wê kurahiyê ew rûber ji vê hejmara penaberan re nabe. Diyare dê firehtir bike têxuyanî ku armanca projeya Tirkiye guhertina demografiya Kurdistana Sûriyê ye. Biryara Rûsya jî piştevaniya Tirkiye bike piştî ku Tirkiye ragihand ew ê dev ji Idlibê berde bi hinceta hebûna bereya El Nusra li wir. Wagera encamdana rêkeftineke Tirkî-Rûsî di vê derbarê de heye. Pirsa têkirin niha jî ew e. Helwêsta Amerîka gelo wê çi be? Gelo wê pişta xwe bi dawan wekî ku li Efrînê kir yan jî dê biçiraya kesk ji Amerîka be. Lê hemî egerî tanha nerazîbûna Amerîka di vê derbarê de didin xuyanî. Dê raporta siyasiya pedekesê de herwiha rewşa Iraqê û destwerdanên Îranê li Sûriye û Iraqê
داوین پێشهاتەیەن وان گەنگەشەتکە ئاماژە بڕەوشە هەرێما کوردستانê و دابینکردنا بهێزکردنا زەمین و پرۆسەیەن ئاواکردنا هەرێما کوردستانê ji hemû aliyan ve yekrêziya mala Kurdistanî û pêwendiyên wan bi Bexdayê re ji aliyê serok û hikûmeta nûre kir. Ofîsa siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di raporta xwe ya meha Eylûnê de behsa rewşa Kurdistana Sûriyê dikewt bêje. Gelê Kurd lê Kurdistana Sûriye û pêre enekesê rewşa karesetî li Efrînê û binpêkirinên grûpên çekdar li piraniya gund û bajar û deverên wê di derheqê Kurdan de dişopîne. Tevî hemî kar û tevgera enekesê ji bo rawestandina wan bên pêkirinan lê hîn jî berdewam in. Lewma tê xwestin ku em tev dengê xwe hildin û bigihînin civaka navdewletî û rêxistinên mirovî û mafdar da ku di zûtirîn dem de çareyek ji wan bin pêkirinan re weredanîn û rawestandin. Derbarê destpêşxeriyên nêzîkirinê navbera enekesê û pêdê de jaliyê dostên gelê Kurd ve û hin welatên zîrhêz ve di raportê de hatiye tanha tuguhertin çê nebûne û hîn jî pêdê siyaseta tekalî bi standina biryaran distîne tuxema giringiya demê û xwestekên wê naxwe û giringiyê nada navînkariya dostên gelê Kurd û di bin pêkirinên xwe de derheqê enekesê û partî û endam û alîgirên wê de hîn jî berdewam e. Di dawiya raporta xwe de pedekesê tekez kir û got em wekû Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye her wiha di nava enekesê de em ê dirêzgirtina xwe beramberî dost û hevalên gelê Kurd de xizmeta gel û doza Kurdî de pirsên çarenivîsaz bi taybet di vê qonaxê de berdewam bin. Çê diriya dost û hevpeymanan be yan jî birya viyana kadir û endam û cemawarên xwe beşdariyê di avakirina Sûriyaya nû de ku ji hemî Sûriyan re be bi hemî pêkhateyên xwe ji Kurd, Ereb, Siryan, Kurd û Aşûr, Turkman li gor zagon û peransîbên navdewletî bikin. Alî Umar. Îro sibehê şandek ji dezgeha malbatên Pakrawanên Kurdistan Sûriya leqê Herêma Kurdistanê bi serokatiya Abdulkerîm Mêranî serdana Parlemana Herêma Kurdistanê li Hewlêrê kir û li gel hejmarek endamên Parlemanê hin babetên girêdayî bi malbatên Pakrawanan gotûbêj kirin. ئێمە وەکی دەستگای شەهیدی کوردستانە سووریە لە هەرێما کوردستانê لەسەر داخوازا وان ماڵباتê şehîdên pêşmergeyên roj em hatin mesela Parlemanê Kurdistanê da beşerê şehîdan û birîndaran ji pêxemetî ku ewan daxwazên malbatên şehîda em bigîn Parlemanê Kurdistanê û berêga Parlemanê Kurdistanê ew tiştê çarçovê yasayê Herêma Kurdistanê yasayê Wizareta Pêşmerge û dest bidin birêkê bidin ji bo wa xizmet wêkirin. Evca vî derbareyê da gelek xal hebûn me pêşinyarî anî pêşkêşî endamê Parleman kirin. Ewa jî yanî şanazî ve pêşwazî kirin û her wesa soz da me ku ew tiştê tişiyanê wan dabî wekî Parleman wekî Wizareta Pêşmerge wekî Herêma Kurdistanê ew xal wê pêk bênîşin. ما دعوة ما في شهيدا كر يجبوي جو أو شهيدي جو إيرو خوينا خوا دبر في عردا كردستان دا إيرو دانا أو داري شين بيجتي دا بخوينا خوا آف دانا أم تخوازن هر مالباتا كج مالباتي شهيدا هكر جنسيك بي هكر إقامك دائمي بي. Endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî enekesê dibêje ku ew li gel berpirsyarên pilebilind yên bi dehan welatiyên cîhanî civiyan. İbrahim Biro endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye ku di du hefteyên borî de nûnerên enekesê li New York li gel çendîn berpirsyarên pilebilind yên welatên cîhanî mîna Amerîka, Rusya, Fransa, Almanya, Tirkiye, Kanada, Îmirata Erebî, Yunan, Misir, Hollanda, İtalya û Kuwêt civiyan. Jalê xwe ve Kemiran Haco serokê Komîteya Peywendiyên Derve ya enekesê gotûbû ku helwêsta Amerîka û Rusya li hember doza Kurdî erîniye. Şandayê taybet yê Amerîka ji bo Sûriyê dibêje ku di dema niha de li gel Komkara Erebî di peywendiyê de ne.
دا کو رژیم اسد نوگره بو کمکار عربی حتی کو بریار نافدولتی 2254 وره جیبجی کرن. جیمز جیفری شانده تایبتی امریکا جبو سوریه درباره وگره رژیم اسد بو کمکار عربی هوشیاری دا کمکار عربی و گوت پیشوازی کرنا کمکار عربی جی رژیم اسد را و آستانگیان لپیشیا چارەسەر کرنا کریزا سوریه درست بکه. هروها جیفری دازانی کو رژیم اسد و ببینه د دورپیچا سیاسی ده حتی کو چارەسەریەک جبو کریزا سوریه وره دیتن. انجمن آسایشا ترکیه رجده لسر آواکرنا نافچه آرام لروجهالات چم فراته و دبیجه پیوسته نافچه آرام وره آواکرن دا کو پنابرین سوری یین کول ترکیه دیمینن لوی نافچه بجی ببن. انجمن آسایش نەتەوەیە تورکیا دە جوینەکەدا تەکەزیە لەسەر ئاواکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانی کرد و ڕاگەهاند کۆ ئەنقەرە نیازپاکیە خوا دەربارەی ئاواکردنا ناوچەیە ئارام دایە خویاکردن. انجمن آسایش نەتەوەیە تورکیا بە سەرۆکاتی ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکە کۆمارە تورکیا جویە پشتی داوی هاتنە جوینێ داخوایانیەک بەڵاو کرد و تێدەهاتیە کو تورکیا هەوڵە نیازپاکە خوا دەربارەی پرۆژەیە دروستکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانê ji bo vegera penaberan dayê xuyakirin. Di dema nehade jî dixwaze pêngavên master li ser erdê werne avêtin. Herwiha de daxuyaniyê dahatiye ku Tirkiye de teveya derfetan de alîgiriya xwe ji bo dîtina çareseriyeka siyasî li ser binemeya destûr û rêzgirtin li yekparçeyiya xeka Sûriye ji civaka navdewletî re dayê xuyakirin. بردوام ترکیه گفت انجامدن اپراسیون لشکری ل روشالات چم فرات دکه دبیجه اگر نفچه آرام لگوری دخوازن ترکیه نوی اباکرن وی دمی ترکیه و پلان خوین تایبت ل روشالات چم فرات بجیبکه بریا چند روزانجی ترکیه پلانک تایبت به اباکرنا نفچه آرام بلاف کربو تیدا هاتبو کو ترکیه و چندین باجارو گوندان جبوی پنابرن سوریین ل ترکیه روشالات چم فرات ابابکه وقالك جاران أردوغان أشكره كريه كو پلانا تركيا أوا تبايا پنابرن سوريين لتركيا دمينين كو جماري أوان نزيكي 4 مليون پنابره وقرين روشالات جامع فراته. پشتی راگاندنا رکفتنا آلیین سوریه لسر ناوین کمیته دا سوریه سروک دستیا دانستانکارا سوریه ناوین دستیا دانستانکار و جواکا سویل اشکره کرن. نصر الحریری سروک دستیا دانستانکارا سوریه لیستیا ناوین دستیا دانستانکار کو پنجی ناوین و ناوین جواکا سویل کو اوجی پنجی ناوین راگاندن. لگور لیستیا ناوین دستیا دانستانکار کو هاتیا راگاندن بتنه دو کس تیدا کردن اوجی دکتر عبدالحکیم بشار و کامیران حاجو کو هر دو اندامین پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نه. در رکفتا 24 و مهده گروپک سوری کوچ تواهی پیکاتین سوریه پیکته یا ساناس سیاستمدار بیرمند راگهاندکار هنرمندان لخوا دگره دستپیشخریک بناو سوریه فدرال راگهاند. دستپیشخری جه 18 بندان پیکته تیده دخواسته کرن که سوریه ببه دولتک فدرالی تیده هرمین باکور ناوراست باشور و روجهالات هبن و جغرافی و روشنبیر و جواکا وان افچیان لبرچاو وره گرتن. دور جه نتو پرستیه و طایف گریه. هر وقت دست پیشخریه دهاتیه کو پیوسته تواهی تایبتمندین پیکاتین لبرچاو ورنه گرتن. مبز جوه دست پیشخریه یکسر راگهاندنا کومارا سوریه فدرالیه و وره چاوره کرن کو روخاندنا رژیم اسد حکومتک فدرالی یادم کیج تواهی هریمان وره پیکانین. هر وقت دست پیشخریه دهاتیه کو پیوسته ارتشک نشتمانی جبو سوریه فدرال و پلیس وره دامز راندن. بله تماشاوان هجال سر و مجاره از برای خوب بدم هر دو میوان خواه دکتر رضوان بادینی اکادمی ناس کول و در الاستودیو مرا آمده هر وقت در اسکایپ برای فواد علیکو اندام کمیته سیاسی و پارتی یکیتیا کردستانی سوریه. دکتر هون هر دو بخیراتن دکتر رضوان از جنتا دست پی بکم دست پیشخاری کوهاتیا راگهاندن ام دخوازن تو به هرگولیج مرا بحث بکی کا اف دست پیشخاری چیه چند آلیت ده بشدار سپاس باور امد دست پیشخاری گرنگ د
ئالیان vê ji bo Kurdan. Yek ji ber got cara yekê ye li hemû serasta hemû Sûriye serasta bi taybetî ji li aliyê em bêjin opozisyonê vê cara yekê ye komelek Arab bi regeza xwe Arab û ji hemû wek bêje wan pêkhatê dîtirî Sûriye got federaliyetê qebûl dikin ji bo Sûriye wek sistêmekî dahatû. Ewa tiştekî gelekî baş ya dê dwa ji aliyê em bêjin naveroka xwe jî dê cara yekê ez bixwe yekê bûm li wan kesanê êgo me ew siyaxet ew wek bêje deqa ew tekst daraştina wî me kir. Me cara ew me twanî bi nehêsan bû teban bes mekarî bû çend em bêjin term çend mustelehê zor giring got amaje dike bi hebûna Kurda ser axa xwe netewî ser axa xwe mêjûyî ev layînê di dwa bû ê giringiya vê destpêşxirê destnîşan dike. Bawerya me de heger helbet piştgiriyek baş jê peyda bû jimarek mezin ji navên mezin got opozisyona Sûriyê di cê xwe digirtin berîna û anha jî di gelek em bêjin mefasila de cê xwe digirin û ji aliyê dîtir ji alî pêşeyî jî di kesên bi navûdeng hem wek Hezirvan wek bêjin Roşenbîrê bi navûdeng hem aborî nas hem hiqûqnas hem ragiyandenkar. Çend in hejmara wan doktor? Kesê êgo bi piştgiriya êgo dest pêkin wek bêje heya am zêdeyî dusû dibin dusû çar kes bûn. Bêguman Kurd hejmara wan eger Jmara Kurda zor baş û û hîna jî teqrîben cara ewil meselen dora sedî bîst Kurdin. Evahanê hem ji aliyê em bêjin destpêka wê di nav heya am de û hem jî di nav emana am emana giştî de û niha jî di emana tenfîzî de dîse nisba Kurda kêmî bîstan niye tiştekî gelekî dilxweşkar e. Baş e aliyên tê de bejdar bi tenê ser bi opozisyona Sûriyê vene yan jî serbixwe yan jî alîgerên rejîma Sûriyê tê de hene. Na qet alîgerê rejîma Sûrî tê tune piraniya wan wek me got em bêjin madiyekî wan rabirdûyekî wanê siyasî heye di opozisyona Sûrî de di postin berz û bilind jî debûn. Yani endamê anha jî endamê Lijna Destûrî çar kes bimerin endamê Lijna Destûrî got hatin destnîşankirin endamê tefawut Kurdin yan tê de Kurd na endamê Lijna Destûrî Kurd têtinin wek anha berîn hat gotin tenê du Kurdan e Abdulhekîm Beşar Dr. Abdulhekîm Beşar û Kamîran Hajon. Bes êgo di endamê vê Lijna Destûrî nav me di çar kes hene navê wan ana nayê bîra me. Zayiden endamê heyet tefawut sê heb hene. Wek me got yani kesin got ne derece di daw siyan ji alî giringiya hebûna xwe de ew hanê dilxweşkar e. hemûyan li ser federaliya Sûriyê li hevdû kirine. Hemûyan pejirandine pesend kirine wekî Sûriya dahatû Sûriya sibarojê wê federalî be. Ew wek me got cê gelekî balkêş bû û ew bû êgo nuqta ago em giş kişandin ber bi vê destpêşxeriyê de. Baş. Doktor li gel bimîne. Berêz Fuad eger tu dengê me dikî çima di vê demê de ev destpêşxerî hate ragandin. Eger em vegerin rêkeftê di 24 mehê de navarok hate balavkirin beriya wê bi rojekê di 23 mehê de Komîta Destûrî hatibû ragandin. Çima di vê demê de destpêşxeriyek wiha giştî hatiye ragandin. Silav û rêz re ji mêvanê te Doktor Ridwan re û ji temaşevanê hêjar. Ez karim taban Doktor xweşik şirove kir lê du sê xal ez karim dîsa te'kîd bikim yanî cara yekê yê gelek ji muarada erebî difikirin derveyî sindoqa ev heyş sal muarada tê kar dike. يعني ما الموضوع مفهوم فدرالية ما طرح كرت بيرام وما بخوة طرح كرت الرياضية كده والرياضات الدادة وهفالي ما يدنجي طرح كرن ايه بمرة بجارك كسيل ما قداري نذكر ودديتن انه مجرد نزيكي في قوتني بفن افايا معناه برشبونا سورية مخابن حتى انها قال لك كوميتي معارضة هنا دوي باورية دنا وكهيئة تنسيق وكائتلاف وكقاهرة وكهيئة تفاوض نريني خو هنا نقهرتنا نزيك نبو نقد ناف هفدودة
چیک بکن یا دا هری گرنگ گوتن انو سوریا دولتا قالك نتوايي وملتي كرد لسر خاكا خويه اف قوتنا ملتي كرد لسر خاكا خواه بو سدما قالك اخو بشون دا انه اف قوتن سبي وقتا ام بي اقرار بكن يعني ام بين اري سبي حقيوان هي وك ما في كرنوسي قاربن دوزا برشبوني يجي بكن طالما ملتك لسر عردي خواه اف خارجي درفي او تاپاگه لسر ما داني بون برفيه كي دنقاز بيجم يعني اف مشروع عرب بيرابونه لبري بيستو سسي و بيستو چارا بري و پازدر يا اف گفتوگو دهاتن کرن يعني دباوريا مده كتن باوريا كي اف كساني راشتن في بروجي سوريا دولتا مركزي نما فتقر وسوريا آنها پرچبوية اف رنگ فدرالية سورياك اتحادي ناهي لسوريا پرچبه بفي رنگي بعكس تفكيرا ايدن جنو اي دوزا فدرالية بكي دوزا پرچبونه دكي بعكس وان دفكرن انه هجر امنر فدرالية سوري تجاري وناگر دولتا مركزي سوريا پرچبه باشه قاف لسر وچا ورن آفتن برز فواد بس ازوياج تمام كم دكتور جو سري سدي بيست كردن حتى ايرو سري سدي جبيستو حيشت حياسي هي كردن لأمد بنيا بيستار أمي قبول لكن يعني ممكن أنا عرب زيدا بفن لدبنيا بيستار أمي قبول لكن وق هيئة التفاوض وكشيكي يعني أف تجربة بمرد دربا أسبو أمي شيف فيدي بكن دبي أم في نسبة بباريزن برساتي دن باش من نقر تكارفة نقول لسر زفي لسر عردي ونه چاوا قافان باويجن يعني آنها براستي وقت بروجاكم ركبريا سوري داخستي عردي كرد كسير ركبرية كسك لسر عردي تنجبو قلتو زانبه بله نا هيئة تفاوض لسر عردي هي ونا ائتلاف لسر عردي هي ائتلاف وقت دونيت سنبيري خدد بي والله هي زي مهن لسر عردي از 4 سال هذا ائتلاف دا مامي يك جوان هزال ما قداري نكريه كسك لسر عردي تن نا قاهرة نا موسكو نا امجي مشروعك او التفاعل بي ناف ملتي سوري دي ناف وان دولتي مجولن ببرسغريكا سوري ودباوريا مده اوي باش لبر بسكنن وكون دزانن مشروع دستور الروسي نزيكي في مشروعية يعني ودو حزار وحجداد عولاوي بيستو سيسيه كانونا دو حزار وحجدا او جروبا بتشوكي قلباري سيرونشت امريكا فرنسا بريطانيا سعوديه تشتكي ولو جوتن انه دبي مجلس اقاليم هبن لزلال نكربون ابيجم اف مشروع موضوعيتها وواقعيتها وتستندن جروشا قمتير درباز دبن اگر بشجيريك فان دولتي خدي هز دبرسجريكا سوري دي جهب اف مشروع روب روي مزنبو فربه وناقا او بشجيريتو النبي او بمين مشروعك دناف ملتي عربي دي قفتو قوبه خلق السر انا قال لك كتنا قفتو قوي سر في مشروعي دناف عرباده حتى هناك وانتم باردكن بخيانتي انه شون برشبونا سوري لي بالمقابل هناك ديجي تنريتين دبي مجي تاخن هندري في مشروعي امجي باورن بفي مشروعايا قاف شارة سرية كي الرجيم سوري ادبين قافك دريك الراس دي تذي قال لك خلكي ما للسر هنا وقت بملاحظاتي ما للسر هنا ليه ام ايرو ناخذن تيكفن وينا كوكيه واف مشروع بيبر افيتي كرن وهريك هر مال اخوه امي بشجيري بنج ام بسرخن في مشروعي باشا دكتور رضوان ارمانج دست بشخريه چنه گرینگیا وچیه ارمانج هاتن دست نشان کرن بري هرتشتي سلاف مج ماموستا باب بهزادره بصورة او تاني بدنگ ايرو مخابلنا مشكله يعني گرنگیا و د ناب وان خاله ايگو د دقه د تكستا
دست بشخريه بخود هاتن او تقريبا ايما زيدي بشتي هات نفساندن برشنيفيس اخو تقريبا 10 روجا حروج امج ساعات ده ايفاري بشوي حياز يك دو شوي ما نقاش ذكر يعني اوانا بر الينا برنامج كتير هناك ما رجشتك شروفبك لوك بعض بحثات جيجو بقشتي بوزيتيف بقشتي نقريك بالانترج حمو وان بروجي جود هاتن قفتو جو كرن يعني هاتن بلا كرن معارضة سوري دي هيش سقفي وي هيش تكسي ديتر برينها نجهن في سقفي نسبة داخوازي كردان نسبة وقت بيجن كيشا كردي إجا أبانا بخوا وقت بيجي جرينجيك تايبتن جرينجيك حتى الجورمن مجوية يعني جارة يكيد قناغا أم بيجن حمو قناغي بوريدة هناك جا عربان روشنبيرن عربان روشنبيرن بنابو داينج روشنبيرن كسر خدي أم بيجن مكانات ومنزلاك تايبت دناب معارضة دي يعني احترام ورز تقدر تنجي قوتني وارد جبروا له أباهاني وقت بيجي جي كتابتي هذه ترشبوا تكو آلين نافضلتي ينكو هن بوارا دانو ساندرين دكن حطانها آليك ام بيجن زلهيز ينكو بباندور لسوريا بشتفانيا وكريا بشتفانيا في دس بشخريه كريا اما لسر استا نا دس بشخريك جاليري شعبيه اما دس بشخريك روشنبيريه يعني حتى جوج ام بيجن وك انا ديس مع مصطفى فؤاد جو حتى جو صار عرديجي ام بيجن او هيكلياتي وين دورس كرن ابو خا استك بلندجي نقاشك هم حزريه هم روشنبيري قشتيه ودوي اراستا جو كرد خوازن يعني انا تشتي جو وقت بيجن نشانه خشي وباشي وقنجيا بيجن لا يعني بوزيتيف ايفيدس باشخريانه باشا هلوستا ريجيمي بيغمان ويا ريغريه بغرا وهلوستا ريجيمي برچاف غرتيه بيغمان قش باواكي راستخو بددلي ام داخوازا روخاندنا ريجيمت كن يكا كل داخواز يكا جوان بونكت وان خالي اي دس بيشخريه او انه يكسر دس بكرن باواكرنا سوريا فيدرال يعني ام انتظار ناكن رانا وصل حتى جو ريجيم بكبه يعني هناك ام بيجن جار سريين شباب اما او وكي يكسر ج بشتي جو امفان اجراءات ام بيجن رخصتني تمام بكن قرار او بريار او قيمه ام اعلام بكن يعني لسر عدل او جيجو مناسبه او جيجو جنجاوه مثلا برينها قلتنا ادلب البر دهات بكاراني سر زمان ابو لي ما بخورتين دجي ساكنين وما وقت بيجي جوهرتن دناوي و خالد شكر بس ما درباري ادلب دجي هاي اللي همانها تشتكي شوي جرينكتر دكتور ده لگوری دست بشخریه 4 هرم هاتنه دستشان کرن باکور باشور روجهالات و ناوراست باکور بگمان هرمین کردیه پس دفرده اوه گلو عفرینی ویل خواه بگره یان وکو چاوه هرم آرام بتنیش کوبانی حتی جزیره ده راپور اوجه دهات امام قوت تقسيم يعني دابش كرنا هريمان وينبب اواكي ام بيجن سر اساسكي قومي نتوي به وسر اساسكي جغرافي به لدور ديجي ما قال لك هولا منو كان برادر دي ايجو ديليجان ساعه دبون ما قلت ابايا جركي ريزي بقرا تقديري بقرا وقت بيجي مراعاته كشيء هبش ثقافي ما بس ما جي او وقت بيجي هاجر كرتني لعلي رجلات بن كرد لعلي رج ابي كم فراتج هن اجى اباهان تماما عايش بويبو ما قلت اباهان فكري يعني ما هودا بوان مصطلحات قدهاتن بكار انين دنابا تكست ده ما داي قبول كرن وكي كرد هن ما في وان هي جي هرمونيك تناسقك بيجن هناك جوان بيجي مقاومات قومي كردا جيب بن دس باش خريده اوان قوتن طبعا اصرار جدكرن انه اباهاني قرق نسر اساسا كي نتوي يعني طائف برستيبه لمجي عين وقت ما هودا ما بوان قوتن ايجو ما اضافه كر ما هيش جو ممكن ببي او الي ديجي تف بيجن هريمي كردي هريمي كردي كشتك يكبر شبه باش برز فؤاد خاله عفرینه كونها قالك تي بحث كرن
خاڵە عفرینێ hûnê çawa kar li ser bikin ku hûn tevlî herêma Bakur bikin شخوا يعني حتى آنها هرما باكر وآروج هلات وروج آفا نهاتي وقت بي سينوردان ومجي نخست أم آنها تيك فياج أم تيك بهفدور تناقضك ودكتور خوشك شرو فكر أم جبر هفدور رابن جبر فيك يجي يعني أو خلاق الدكتور قد دفي اف هريمانا بين افاكرن روشا ثقافي وجواكي وابوري بمراعاكرن او عفرين دور دي يا دودا امي نج هريما امي كار بكن امي نج هريما روجلات بن اميش هريما باكربن ديرك حياه عفريني وما تاكيد كرجي جوان ري اف جغرافيا ما دجارة پرچنكن يعني ام قبول ناكن بفي رنگي فاذا ما هشتي دما بي ولجمع دنافرو كده درباس بويه انه دوي مراعاة بواريواني كولتوري وروشنبيري والى اخره امي بشغل دوي واردو حتى امي دوز بكن نافي هرمي بيتر نزيكي مسائل كردابن يعني ليه ادبيجم يعني اف برسنكي زويج دماوير هاجر جيه خقرت ويا وبو بروجا سوري مريكار بقال لك باجو دفي واريده ايرو هناكي زويه لي ام وكرد افاني ام تيده ام بهفدور بيك نرين نابع عفرين يكوباني وقامش لي جودا بفو امد برفيك هذا كاربكن يعني باشا لگور داخلانیه کو پایتخت ده ادلب یعنی گلک پرس دگن کو چما ادلب نا باجاری کردن لسر فين بجاري وچاورا وسيان بريس فوات او شو خياي نافاروكا غاشتي تا عوله ويشاغي وان او نافاروك درخست لي بشتي نونري ما كردا دكتور باديني هنا كيدنا فالي ما وليد عبد القادر فالي ما محمد علي باشا يعني بريس فوات جبركو هون بون ريجر اف ناف رابو افناف رابو وشوناوي تشتكي دكتي انه اجر جوارك هبه واليكاريك دمي وزمين هبه اميل ويدرايا اعلام بكن ادلب بقشي او خالا حفتا قشي رابو شوناوي تشتكي دكتي باشا خشتايك الدمكي يعني جدولك الزمني جبو دست بكرنا كاري و بشواكي اكتيف هاتيه دستي شان كرن ام انها كوميتي خوشي دكن ام انها وقت بي بعربي بي مؤسسات وي ام تشيدكن كنجي او كوميتا سياسي و ادرفا هات هالبجارتن او بروجاكش خوردينن ولسر كار بكن هنا ما تمام نكري بله حتى چرا ده هون امید و هیوین خوا دوی پروژه ده دوی دست پیشخری ده دبینن مش قلت يعني اف بروجه عاميه اف مشروع كرداج 2011 و 2012 كونغري انجمن اجتماعي دراكر انه چارسري يسوري ر دواري فدراليه دي مكار ذكر بيك ندهات وقتا ايرو چندرو شمبير وسياسه مدار عرب راهشتن في بروجي امي الي كار من بوان رج جي خو ببينه يعني حتى ايرو تكاري وقت بيت تخستن كارد برد نبوي اللي ام اجبرج ام هينا دروشه افاكرنا ويدنه ما آفاکرنا کمیته خوی ایگ کار بکن هینا مساس کار نکریه چه دواره قانونی ده چه دواره سیاسی ده چه دواره درو ده چه دواره هندر ده چه دواره جواکا سویل ده چه دواره پیرکه ده گل کارته خواستن اما آنها لسر کار دکن ام وان کمیتانا چکن و هر یک پروژاوی هبه و چاوا کار بکه يعني باش دكتور حتا چرا ده همان پرسه زیاد خوازم شتاجی بکم حتا چرا ده اف پروژه اف دست پیشخری هم بهیوینه کو بسرکوه و نه پوچ کرن باوري أمد جارك هجر برسيم رب أواكي دبكة قالوا كسكي ديتر جناف سوريا جناف أوبوزيسيون عربي عاقو عرب براجز خبرانياوان تشتكي ديتر جوي باشتر تشكيش كربو نا إجا إما أم وقت بجي يعني جو تشكي وقتنا باجي وقت أنا دي سبابي بازات جو كردا أبدو خست لإيرو قبل هنا كيدي بيراد بونه بري ما دست بشخري بلا كرن اما ام جي خدي لي دركتن وما جي هول دا ام اي خوا خالقو ام بيجن
داخوازم رون دکن اشکار دکن و چپسینن وان خانانا زیادتر بکن دنابه دست پشکریه ده او آلیان ایگو دلیتی هبو او آلیه ایگو وقت بیجه هنکی مترسیتی هبو مثلا هرم چه تنه سر اساسه که جغرافی اقتصادی ثروات و سامانه وید تنه برچابه کردن و کیم بهاتا اجا هبونا متیده سرراست دکه باشتر دکه دوی آراستی د پیش و دخینه آراستا گوگ برجاندی می لگلی بین جیب جی یعنی تیواته کو سیستم هری باش جبو کردان و جبو همو پیکاتین سوریه د سوریه پیش روش ده فدرالیه نه يعني اما هيفياما او جارة اول بتحفظ بدودلي هنن عرب برجز اخو عرب ام بانا اما دس ما افدس بش خريتشي كربا باور بك دو عرب بلكي نهاتنا تمانا بانا انا اما جمار الريف ابو جمار الدري هاتن فكرن جمار او حواجز نمان ام قبل خدي دركم تشتكي بر طبيعيه ام اخوتي دبينن ام وقت بيجي ريفليكسيونا خو دناب وان خاله دس بش خريد بينن او بتشتكي بر طبيعي ام هين وقت بيج بهيزك زيادتر وبدل قرمية باشتر وخشتر ام نزيك ببنش برولوجي وكان دي سبب بهزاد جو جمارة متى جيد الخشكارية يعني اللي هيج شينك يتر لا انا تدي مثلا كوميتا كونستيتيوني لجنة دستوري شو قاسة كردي هنا يعني اگر تبي البرشا بقري فدرالي راد كر دهرا قادن فدرالي راد كر اما اذا او بوتنسيال هي البيشامه او تشتايا يعني ولو ما قلت عنها ام قناغا دروس كردني قناغا آماده كرنا ام بيجن حمى ادبيات خوي وثائق خوي ام بيجن بنجهينن دوري يعني او تشتانا قبا زلال بون وشغل دبي ما تاني مثلا وان كار بكن اما هو بدن لا ينقرانج بوخه بيدا بكن وخرد بكن وزيادتر بكن وواك سيد دولجي يعني شو بيجي قلنا مرنا ما قناع بكن بتيزو دخوازي خو هفيا سركفتني جوارا دخوازم دكتور رضوان باديني اكاديمي ناس جالاكس باش بو باشتربونا تا هر وها دريا سكايبي بريس فؤاد عليكو اندامي كوميتا سياسيه بارتيه كتيا كردستاني سوريا لقل مبو جالاكس باش بو باشتربونا وا نونرتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کردی انکسی ایرو لبارگاه خال هولیرا پایتخت هرما کردستان پیشوازی شان دکه کو جنویسکار و وکو لینر نروژی یان وید هیم کو اندام کی پارتیا کسکا نروژیه و عارف بوجانی سکرتر پارتیا سربستیا کردستان یا رجحالات کردستان کرد و هجمارک دوسین گریدایی به کرد و کردستان سوریه گوتو بیش کرن. أبايا وك مع مستريان وك كاتبكي وك جافديركي بأندام بارتيا كسك نروجي وأندام أنجمانا شارع دريل نروجي خد بينا وك هفالكي ملتي كرد بحثك ويها بحثك يشيل سر ملتي كرد بحسر حرشار برشا وبتهيبت رجعي كردستان السوري هاتي جمد برسي كاتش أستنجي هنا وهون كردي السوري ش أستنجي بيشيا وهنا ش خلافات أورتاو بياديد هنا ش هالوستاوي هون شلوش بيش رجع كرداد بينند هندوري السوري ده ووضع عفريني أو منطقة من أجو ده بحث كرن چند بارتي أنجوما يعني تخازي حمد تشتي سر ملتي كرد هندوري السوري ده بناسه امجي وك انجمان اجتماعي او يعني نونرتيا هريما كردستان اللي بيدك حمل الجفيان بيتري ساعتك و بغفتگو بير نقاش دك جير شرح دك بيشي هي ام هالوسطا وك انجمان اجتماعي كرديش خد ياره وبرادرجي حما بير علي كارن جبو كاربن بحث اخو تمام بك لقول نرينا انجمان اجتماعي كردي لیدسی گراهام سناتور امریکی داخواست سروک ولایت یکگرتین امریکا دونالد ترامپ کرد کویری شکل دیجی رژیم اسد انجام بده پشتی کو وزارت درو یا ولاتی وی بکارینا چکن کیماوی جالی رژیم سوریه لدیجی ولاتین سوریه اشکره کرو راگاند. سیناتورکی امریکی داخواست ترامپ کرد که ایریشکا به هزل سر رژیم سوریه انجام بده.
ده تویتکی ده لسروپلا خویا تویتر لیندسی غراهام سیناتور امریکی دخواست جه سروکی ولایت نیگرتین امریکا دونالد ترامپ کر کو ایریشان لدجی رژیم سوریه انجام بده. پشتی کو وزارت درویا ولاتیوی و کار آنینا چکین کیمیایی جوالی رژیم سوریه و لدجی ولاتین سویل سوریه اشکره کری. ده تویتا خدا گراهام گوت کو دمهاتیه کو جهان لسر بن پیکرین کو جوالی رژیم سوریه و تین انجام دان راوسته. نابوری سربار کرد کو اوی داخوازی جو سروک ترامپ کریه کو هزرا ایریشکا به هزل دجی رژیم اسد انجام بده. هر وها گوت کو اوی دوسیه به بریار پیشکشی انجمن پیران یا امریکی بکه. و تیده وی بحثا رژیم سوریه و کو تاوانبارن شر وصف بکه. هر وها سیناتور امریکی پیشبینی کرد کو پیشتگیری جالی هر دو پارتیان و جبریاراوی و وره کرن. تحفتیا بوریده وزیر دروی امریکا مایک بومبیو را گهاند بو که ولایت نیگرتین امریکا دوسیا بو کار آنینا چکین کیمیاوی لسوریه جالی رژیم سوریه و تکز دکه. و سبه کسایاتیان اجتماع پرور رمضان فرمان ناسکری به باو شریف کوچا خویا داوی لکامپا باریکا یا پنبرین روشافه کورسان لگوندوار سلیمانیه له هریما کورسانی کر. دوی راپورته ده امی چند رزن جیان و خباتا فرمان جواره بدن ناسکرن. و صبح کسایتیان اجتماع پرور رمضان فرمان ناسکری باو شریف کوچا خویا داویل کامبا باریکا یا پنبرین روژاوای کردستان لگوندوار سلیمانیه حرم کردستان کر. باو شریف به حلوسین خوین اجتماعی خدمت دوزا کرد لسوریه دهات ناسکرن. مالاویجی وکلی وگر حواندنه کش بو خباتکار و اجتماع پروران بو. دخو نشاندان 2002 نیال شامی دجی بشدار بو. رمضان عبدالله فرمان بخوش دایک بوی گوند ابراهیم پاشایی بسر دیر که ویا سال 1946 کاری بتنه خوافیری کردی و عربی جالی خوندن و نویساندنی و بکا. و ده دسپیکا دامزراندن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا فرمان خواست تبلی ببا. لیجبر تمنی وی بچوک نهات پجراندن. پشتا ده سال 1960 دا تبلی و پارتیه بو. گوگا مالبات جی بتواهی تبلی پارتیا دموکراتا کردستان سوریایی بون. و تا داوی روز جیانا خوژی کار خوی حزبایتی و خبات خوی اجتماع پروری بردوام دکر. بله تماشاوان هجاب وی آوهی ام گشتن داویا بولتن خوا لی دوباره سرنوچه امی به بیرا وابینن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راپورتا خویا مها ایلونه بلاف کرد و مجارو بابتن کردستانی و حرم آرام و روش عفرینه تیده گنگشه کرنه. دزگاه مالباتن پاکروان کردستان سوریه سردان پارلمان حرم کردستان کرد و داخوازن دزگاه حکومت شهیدان را پیشکش کرن. انجمن آسایش نتوی ترکیه دبیجه آواکرنا حرم آرام لروجاوای کردستان جبو وگراندنا پنبرانه. بریار ولات یونان ده سالا بیده 10,000 پنبر وگرینه ترکیه. هر شاد و بختور بن.